Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo pong yeni, king lagyo ning iba, amponing anak, amponing banale espiritu. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. Kaluguran kong kapatad, kay batning 50 aldo. Pagmasusyan tayo pong yeni, ibat king pangasubli ng mebye ning ginu, ing Domingo na ning Pentecoste, ing misa na ning Bihilya. Anong nuka rin manalangin tamo, king pamanipa ning banale espiritu, kabang manalangin tamo, anting gewa na ding apostol, kambe na ning indong birhen. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan iting misteryo ning lugod ng Kristo kaniting misa, sisyan tala pa mo ding kikatamong kasalanan, at maniga po tamo king ginu, king kataymikan da rin kikatamong puso, ing kayang pangapatawad kikatamo. Ginong Yesus, ikay mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino Pakalulu. Gino Pakalulu. Ikay nganak ning Diyos sa ting anak ng Maria, Kristo Pakalulu. Kristo Pakalulu. Ikay biye at pamanyubliming mebye, Gino Pakalulu. Gino Pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O walang hanggang Diyos sa lubos mayupaya, birian mong kinging misteryo ning pangakabos mi pagmasusyan niya kilob ning 50 aldo. Pagkalob mo sana king ding tao king mabilog ayato, api sa sagsaganing miyayaliwang amano, mi pamisan laking kalam mong iba't banwa. Itingan po adwan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't King Libro ning Henesis. Kanitang minunang panahon, ing mabilog ayato, metong yamo salita, at para-pareho lamo ring amanong magagamit. Kabang manintun lang pitok nangan ding tao, king bandang aslagan, miras na king lugal apatag, king labwad ning sinar, at karinla menatili. Ngarang misabi-sabi, tara, gawatang tisa, at iluto tala king orno. Ding tisa, ilang pekabatura, at ingal ketran, yaing pekasimentura. Tara, ngara, mitalakad tangi ning metong a syudad, at gawatang toreng miras banwo, batang sumikat, at emisalbag king mabilog ayato. Tinipaya ing Ginu, banlawene ing syudad, at ing toreng telakad ding tao. Kanita sinabi ning Ginu, nung ngening misasan metong la, balen at metong la salita, agawara iti, ala nang makasabat po king burirang gawan bandang tauli. Maya pa ing puntalantala at gulwan as salita, ban ela mikakaintindi. Ibat ka rin, penyambulat noning Ginu, king mabilog ayato, at tiknangan ding tatalakad ing syudad. Itiyaing sangkan, nung bakit inawas ding Babel. Uli ning karine gilwa ning Ginu, ing salita ning mabilog ayato, at simbulat ding tao, king balang sulok ning yato. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Makiabetaan po kayong pamagkanta. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ibayo me ing lupa ning yato. Purihan me ing Ginu o kaladwa ko, o Ginu akakong Diyos, ing degolan mo emunano. Makaimalan ka king dangalan at kamalan, makabalabal ka king sala. Itubod me Ginu ing espiritu mo, at ipayo me ing lupa ning yato. O Ginu ding kekang lelangan, ela mabilang-bilang, king mit mong kabiasnan, kekalangang lelangan. Mipnuya ing yato karing kekang lelangan,
Purihan maying Ginoo o kaladwa ko. Itubod me Ginoo ing espiritu mo at ipayo me ing lupa ni yato. Detingan, ikaing karelang asahan, kingaldo-aldo pamangan, akarelang kailangan. Itang pagkalub mo, titipunan da, elamisingap king kabsira. Itubod me Ginoo ing espiritu mo at ipayo me ing lupa ni yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa mga matela, magbalik laking alikabok kay ibatanda, dapat kabot dininan mo lang pangisnawa, kumabsila ating yato pagkaluban meng bayong bi. Itamongan po. Itubod me Ginoo ing espiritu mo at ipayo me ing lupa ni yato. Itubod me Ginoo ing espiritu mo at ipayo me ing lupa ni yato. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, masalang balotamo, king manibat kanita ang kamumulan, ang gangening kasalukuyan, ing meto lelangan, sasaying singya king sakit, kawangis ning metong babaying miraramdam. Dapot emo bukod ing meto lelangan, itamong mirinan king espiritu antimong mumunang dili karing kalam ning Dios. Itamo man, sasaying sing tamo king lub tamo, kabang panayan tamo king Dios, ing kaya katamong pangayagom antimong anak na, at ing pangayat busda, pataring kaya katamong katawan. Uling mengaligtas tamo, paulining kaya katamong kapanayan. Dapot nung akit tana itang kekatamong panenayan, enatune pamanaya ita. Ninuwari ing manayang ketang akakit na. Dapot nung manaya tamo ketang eta paakakit, panayan tamo king mitmong kapibabatan. King atikanyan mo namang paralan, daratang ya itang espiritu, bansopan nakatamo. Uling itamong tao, tao tamong mayna. Uling eta naman balu, numakananotang sukat manalangin. Dapot ang espiritu mismo, ing mamilatan arapan ning Diyos para kay katamo. King dalong eraman apasyag ning amano ning tao. Ing Diyos amanakit ang ganaking kabubusalan ning puso ning tao, balo na ing atsuya king pilubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, mamilatan niya arapan ning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kayang kaburian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Meka Kenny Espiritu Santo, katmuan mo ring puso ding matapat keka, at palablaban mo karela ingapi ning kekang lugod. Inginu manatili kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o ginung. King taulingaldo, ing maraguldi lingaldo ning piyesta, tinala ka J. Jesus at sinabi ng masikan, nunging nino man kakauya, lumapit ya kanako at minum. Agpangking sasabyaning kasulatan, ing maniwala kanako, manibat king kayang puso, magus laring batis ning mabiedanom. Iti sinabi na tungkol king espiritu, at tanggapan ding maniwala kaya. E pamiya biya kanita yung espiritu, uling Jesus, eya pa mi paligayan. Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po kay kayungan, lupa kong kulang danom, ne po. Kalisangan na naman, ne po. Eyo po kakalingwaning miminom danom, uling balik-balik po ing pali, ban kanita iwasan tamo po ing sakit. Kaluguran kong kapatad, kaniti pong Sabadong bengi, yapin po yung pagmasusyan tamo ing Domingo na ning Pentecoste. Ing kapigaganakan tamo, ketang minunang pamanipa na ning Banal Espiritu karing alagad, kaybat ng sinubling mebye ning Ginoong Jesucristo, 50 aldo ing milabas. At damdaman tamo po bukas karing pamamasa, nung makananong king libro daring dapat daring apostol, nung makananong at tsulak ing kilub daring kwarto, ding alagad ng Ginoong Jesus, kayabe ding dong Birhen Maria, at tinipaya ing Banal Espiritu, at may natili ya karela, may magsalita lang miyaya liwang lingwahi, at mitatakan la anting tune ng tao at kapulungan ning Diyos. Nanaping paganakana kay katamo, ulinging sasabyanan ng Ginoong Jesus, king Ebanghelyo medyo malabuya, nung lawen me king burinang sabyan ng Espiritu Santo, dapat king kadwang pamamasa, palino ne kay katamong San Pablo, ing obrana ning Banal ay Espiritu. Aga nakako po, dakal ko po akakit mga tuwaketi, eko po balo nung at tsula pa po rin kaya kayong lansena. Baliyo po rin lansena, nung ka rin yo po kakabit, deta pong kaya kayong kubyertos, ding kaya kayo pong mga malapinggan, ding kaya kayo pong miyayaliwang kutsara at tinidor, na edaman po gamit ding kaya kayong abe king bale, nung ing makagamit mo po rin kaya kayong ipas, ding kaya kayo pong dagis, ding kaya kayo pong lupisak. Ne po, eyo po papaluwal din Bakit? Ding kayo po sabihan niyo, magplastik tanam pinggan. Uling nakoman bisita nga tamo. Ne po, inyapin po rin ima po kanita, mangulektala pong pinggan dareng payless, ang po pong retang baso dareng cup noodles. Bakit po? Ulinging sasabyan tamo, makaparikilya ing maulaga, king bage maulaga. Inya po nga nako, uli pong makayabrod la po ring kapatad ng ingkong ko, pota pong denanda kami pong padalang delata, ay, saglulo kami. Bakit? Kinto ka dormi, yagyan ditak mo po, ating spam. Pero atin mo naman pong maling. Ustong kabisita, ikayo mong mamangan, maling mo. Ustong ating bisita, ay, luto depo ing spam. Bakit?
importante la rin. Inyapin pupot ang ating kang kaluguran ay importante, nung ingke kang kaluguran, rimusiping mong baleng maindredos, at sinabi mo mikit tamo king pisamban, king arap na ning pisamban, alas 9 na ning abak, ay datang kalas 10. Pero nung importante yung tao yan, maranong kapaking maggagatas. Alas 8 pa mo, at tuna ka. Makaparikilya, ing maulaga, king bagi, maulaga. Kaluguran kong kapatad, nung paniwalan tamong ing bietamo maulagaya, dapat gugugulan me king bagi, maulaga. Bakit? Uling ing bietamo, uling maulagaya, ating yang pain tungulan. Ing sasabyanan ng Ginong Yesus kay katamo, yapinitang nung ing biye mo maulagaya, gugulan me king maulaga, ban miras ka king maulaga. King kadwang pamamasa sa sabyana pong San Pablo, anyang maitas yamanwa ing Ginong Yesus, itubod ne ing banalay espiritu, ban kanita ipakilala ne kay katamo ing kay katamong pain tungulan. At ing kay katamong pain tungulan kaluguran kong kapatad, aliwa po ing yatong iti. Always remember that our goal in life is not earth. Our goal in life is heaven. Inya pining paga nakakikatamo, paga nakana ng Espiritu Santo, ing obra na ng Espiritu Santo, yapinitang paganakana ing gewana ng Ginong Yesus. Naning gewana ng Ginong Yesus, naitamo meging nakatamong anak ng Diyos. Inyapin nanumaning kay katamong kasalanan, nanumaning kay katamong nilabas, nanumaning kay katamong pinyaptan. Basta minyad tamong tawad kingapong Ginoo, kapilan man alang kasalanan ang mabura, king anak nakatamo ng Diyos. At uling anak nakatamo ng Diyos anang San Pablo, aliwa mo puring senior citizen, deng dual citizen. Ing sasabyan ng San Pablo kay katamo, itamo kay tiking yato, we are citizens of heaven. Piring kutang, nung bisa kang miras banwa, nume gugugulan, ing biye mo. Pwedeng ingapong Ginoo kabud na kamo dala banwa. Ingapong Ginoo kabud na kamo dala ka rin. Kailangan mo ring mag-participate ka, makiyagom ka, king dapat na ningapong Ginoo. Inyaping pane kung kukutang ke kayo, no ka rin may gugugulan ng biye mo. King kasalanan, king sakitlog, king pamanyirang tao, no ka rin. At nung makanyan ing gagawan tamo, paneneng paganakaning Espiritu Santo, ing dalan papunta ka rin king banwa, uling tandanan mo, eka paraketi kikyato. Inya ing sukat mong gugulan keti kikyato, nano, ing biye pamikalugod, ing biye ganaka, ing biye kapatawaran, ing biye biniyaya na ni ngapong Ginoo. Inya po sana kaluguran kong kapatad, tamo po kakalingwan nita. Ning Espiritu Santo, pedalane ning Ginong Jesucristo karingalagad, ban kanita ipakit ne kay katamo at ipaganakane karingalagad ing pain tungula na ning tao. Uling para kingapong Ginoo ing kay katamong pangataw, ing kay katamong biye at ne kaulaga. Ing yapin ing burina miras tamo king pe kamaulagang karinan, yapin ing banwa. Inya sana po kaluguran kong kapatad, ganakanta mo paneko pong kukwento. Sabi ko po kay kayo, ikayo pong magobra king opisina. Nung pane kayong sisimba, pero ala ko po nga kakit mali, kingaldoldo yung pamanuling bond paper, ballpen, ampol lapis, iba't king opisina. Misip kayo. Ikayong mapanyira, nung ala ko pong akakit marok, king sisiran niyo la, ding kapara yung tao, kay ba't paneta mong sisimba, misip ka. Uling tandanan mo, alang machismis king banwa.
Alang mapanako, king banwa. Alang taong e biyasang mamatawad, king banwa. Alang taong e biyasang lugod, king banwa. Alang taong maymut, king banwa. Inyapin paneko sasabihan, inyatong iti, lugar ne ding pamag-practice, king ugali na ning banwa. Aga nakako po balo nung kwento ko neke kayo. Anya pong atyo ko po king Angeles. Anya pong kita pong tauli ko pong assignment. Minsan natin pong meto nga makwalta. Anong no ka rin, in-invite na ko pong mangan kelwal. Sabi na po kako, Father, ating ko pong gawan, pota pong benge. Nano pong oras nga ko? Alas 7 po. Bakit po nanong atin? Manganta mo po ketang ausandang fine dining. Ay, yung naman bali yung fine dining, ne po. Inyapin po, tinanguna ko, muling alana ko man pong schedule. Inya po, karas ko po king kumbento, ketang kwarto ko, isip-isipan kaya kabang mamanik ko kingeran, nanuya ing fine dining. Inyapin po, inggewa ko, sinerch ke po, biklat kay laptop ko. Ay, naning fine dining. Ay, ing fine dining pala, yapin itang potang mangan ka, ding kubiertos at no karakal king kekang arapan. Mialiwala rin platito, mialiwala rin silyo, mialiwala rin bage gamitan mo. At, aliwa mo ito, nung sane kong mamangan, na potang ikit mo na yung nasi, tambi mong samol, ay ka rin pwede, soup pa mo. Pumakan yan, iserve de pa mo yung soup pala. Inya po ilben kaya pa po keng YouTube Ban kanita mo makapag-practice ko. Oh, ikit keking YouTube. Aliing pota po palang alyupan ming soup. Wari po potang karanok tanang karanok. Daklutan ming mangkok makayan. Tsaka mo niya kanyan Ay, karin ali. Ating bala ko potang alyupan ming soup. Makanyan. Ay, kayarte. Daranop ka lalo. Baligtad ya pala. Makanyan ming alyupan. Ing soup. Ay, mig-practice ko. Anya pong munta ko ketang hotel, ketang lalam. Pekasanting ko po'y susulot ko. Karas ko po ka rin. Makatalang ako. Bural-bural ko salo. Nga ko kaya sarili ko. Bagay ko keni. Big practice ko. Nga ko po makanyan. Makanyan niya naman po yung banwa. Nung maymot ka, kabagay ka rin. Nung marok ka ugali, kabagay ka rin. Nung kabiyasang mamatawad, kabagay ka rin. Inya piningpaga na kanan ng Ginoo, kabang at syuka ketiking yato, paga na kanan ng espiritu keka, nung nano ingugaling banwa. Inya pinong bisakang miras banwa, keti pa mo king yato, mag-practice na ka. Paganakanan ng Espiritu Santo, kaluguran kong kapatad, anyang may tasya banweng Ginoo, tinubod ning banal Espiritu, ban paganakane kay katamo, ing bage maulaga, king paratamo, king banwa. At ban miras ka banwa, keti pa mo king yato, mag-practice na ka, king ugaling banwa. Amen. Pasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Berhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz metet mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa makaloklok wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum kaning mabiyam pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo,
kin Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublilang mieding mete, at king biye alanganggo. Amen. Maus tamong ini king ipatamong at subanwa, king lagyunan ning Ginoo tamong Yesu Kristo, ban kapamilatanan ning Banal Espiritu, paganakaning pane kigaldoldo ang pamibiyebiye tamo ing banwa. Nga tamong manalangin, umeka Espiritong Banal. Ulitan niya po. Umeko Espiritong Banal. Para king Santa Iglesia, kareting panauning kagutgutan at kayalan kapanatagan, manatiliya sanang tapat king kayang Ginoo kabang iyak mana ing kayang sarili karing bayong kabilyan, ipanalangin ta king Ginoo. Umeko Espiritong Banal. Para karing pamuntok ding sablang bansa, ilelera sana ing karelang pansariling kapakanan, at pagdulapanda ing tune ikakayap ding karelang memalen, kapamilatan ning sala at kabyasnan ning Espiritu Santo, ipanalangin ta king Ginoo. Umeko Espiritong Banal. Para karing talaturo at mumugit king pamagaral, ding abogado at huwes, kapilan man sana ing katutuan niya ing karelang bitbitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin ta king Ginoo. Umeko Espiritong Banal. Para kay katang makatipon keti, akikilos kapamilatan ning Espiritu ning Diyos, at turo na katasana ning Espiritu, ban sumaup king metong at metong, king oras ning kay katang kasakitan at kapagsubukan, ipanalangin ta king Ginoo. Umeko Espiritong Banal. Umeka kay kami Espiritong Banal, at pagana kami kay kaming pekamaulagang karinan kay tiking yato. Pagana kami kay kaming banwa, kabang kami at siyo kami kay tiking yato. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kaluguran kong kapatad, baning kay katamong dawon, ing tula ating pagal na ning aldoldo, matampang matanggap arapaning Diyos, sipang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning ginuitin daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ng kiyang lagyo, king kakatayang kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang itugtog mo ing bendisyon ng Espiritu mo kareting ay na iyang pangmikeka, panking kapamila tanda, mi pagkalaman niyang banala kapulungan mo king lugod, amunye patutuking metoyato, king katutwanan ng misteryo ning pangakabos, itingan puadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi ke kayo, At kaya ka antimony. yat na ilaring puso yo. Makayat na no, king Pasalamat ta king Ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat ampon matuliding puriyan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin manoy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ba mong iganaping misteryo ning pangakabos, para karing anak kabirian mong inampun, king kapamilataning pangayagom da king anak mong bugtong, kaya kayang pigkalob king aldoy ting banale espiritu, kanitang magmulayeng banala kapulungan mong bayong tatag, yang migkalob karing sablang bansa, ban akilalara ing pangadiyos mo, at ya ing mekipaksan metong karing taong miyayaliwas sa dita, ban ipasyag ding metong mong kasalpantayanan. Ulinita, kambening maglapo tulang bunga ning kaligtasan, ing mabilog ayato magsayaya, antimurin ting upaya na ning banwampon ding sablang anghel, daralit da ing ligaya mo, at alangtok ng ngamingan pong pupuri. Ikapining banaloy pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Uli na nitay panigapumi. Itugtugming espiritu monti mo yung titipang ambon kareting ayin. Ban pabanalanalat para ke kami. Gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pakanitang binging mi pagtaksilan niya. At bayon akusang lubdinaw ning bienaking pamaylasampon kamataya na. Ing ginung Yesus kinwa na ing tinape. Pepasalamata na kampon pinuri o ipa. Piraso ning tinapit dinwang ne karing disipulo na't nga na. Kwanan yeti, ikayo nga nampon kananye. Uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't na nga puna ng Ginong Yesus kinwa na yung kalis, pasibahin na kang pepasalamatan ng pon pinuri o ipa, at dinwang na iti karing disipulo na't nga na, kwanan yeti, ikayo nga ng pon minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayong po nalangangang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita may patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaganak kayo kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniyang ining gaganakan mi mapamakalulong ipa, ing kamatay ng puning pangasubli ng mebya ning anak mo, daraon mi kaiting tinapi na ning bieting kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan kaing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meo ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod kambe ng Francisco kay kaming Papa, ati Florentino ing kay kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mula sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king die alanangga. Ban kayabe ng Maria ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ng Santiago at ding apostol, at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian king kayakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kayakang anak. Ing kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Paganakanin ning Espiritu Santo kay katamo ing ligaya banwa, anong nuya mabibye ing Diyos, niya nga tamong manalangin king ipa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulo, mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan, ampon mi kabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, i Jesu Kristo.
Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Pamayapan man pompisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning ginu, mantabe ke kayungan. At kaya ko antimuri. Pakita mo po, mi kakapatadtangan king kapayapan. Kapayapan po ke kayungan. Kaluguran kong kapatado, ining kordero na ning Diyos, ing ginutamang Yeso Kristo, minalakoking kasalanan ning iyatu, mapalad tamang ining tatanggap kaya kaniting banal apamitipon. Gino? Gino, ek matampang tanggap kaya ka, dapat iagkasmay nga mano mo, kumayap na ako. Shalom, shalom, kapayapaan yang babiek. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, deting kala matinggap mi keka, makapaldan lasana ke kami, ba kaming milablabalugod, king banalay espiritu, at tigtug mong emunano karing apostol mo. Itingan puwadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok ko po sa gulit. Announcement. Third Sunday of May, special collection for CBCP, Archdiocese and other parish needs. Word Communication Sunday collection for media ministry. 20% CBCP, 80% Archdiocese. Opus Sancti Petri, Saint Peter the Apostle, for the formation of priests and religious, for missionary works, 100% CBCP. Santiago Apostol Family Endowment, SAFE. Boxes are available at the Faris office. Malyari nala naman pong i-offer din kaya kayong family boxes at isublidala rin kaya kayong CPC. 10% po karing total collections kareni. May biye po para pondo ring bisitas. Salamat po. Talakad ko po. Adwan ko po ngeni, detang eganagan ng ating dadalan bulaklak para kingindong birhen, malyarita na pong mag-offer king harap ning kayang imahin. Inginuman tabi ake kayo. At kaya ko antimurin. Tinubod nining Ginong Yesus, ing Espiritu Santo kaybat ng pepaytas banwa. Ban paganakana kay katamo, king paratamo, king banwa. Nya emo kakalingwan nita, king balang dapat mo. Nano mo ingapala mo, ikwa mo nga ningeganaganang pibandyan ketiking yato. Misaplala ka ketiking yato, nakaman palamiras banwa. Always remember, we are citizens of heaven. And therefore, the Holy Spirit makes us conscious of that. At bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, kambeda rin kaya kayong pamilya, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia, miyampang ne umeta ng eni king lugod at kapayapa ng Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.